Hayırlı kez kadir dostlar, vakit kılasandı yazmışlar sıbırı. Hem de bugün stüdyoda küpten kütüp alınған konaklar. Mustafa Kerim isimdagi Miriyashtar teatrının danlıklı, zatlı, bäthli, talantlı, popüler aktörleri. Hayırlı kez, kadirli konaklarım. Hem elbette bizim tapsırız yolaha boyunsa bir kişi tanıştırga tıyış buna ışı kurkem konaktarman. Hem elbette o Nagim Nurgalin bizim kollegalar bit ol Super Yıldız televizyonun. Hayda gelin. Superstar da mı? Superstar. Hayda ayaktan başlap gideyim. Aydan teleyhinlerim. Men Nagim Nurgalin bulam. Başkırstan'da xalıq artisti. Başkırstan'ın xalıq artisti bulam. Mına menin oң yakta Siber, bizim Başkırstan'ın xalıq artisti. Albina Kaşanova, ondan arıq bizim örülük bağına Remilap aytmışlay. Başkırstan'ın xalıq artisti Arxangel'de gittim, Mağafur Usmanov. Tirekli gitti. Tirekli gitti. Başkırstan'ın xalıq artisti Zifa Davletbayeva, Baymak, Kömürtau, Sibay, Üfü. Hem bizim Arxangel'de gitti, şulayıq Tirekli'ye gitti. İlsur Xabirov. Başkırstan'ın atqadan artisti, buna gına xalıq artisti bulur qağına tıra. Allah bilir, xalıq artisti bizim için xalıq artisti köpten var. Sıqqasta yine şol tıratqanda. Hadi alkışlay be. İki tirekli gitti bize bu konakta. Bu demek bəxtli hem. Şimdi ortadan oturam. Hem elbette buna bugünkü tapsırız başta kile şunday hukuklarını üzlerimden hep qabatlan meseletli. Hep hamanda yep-yeş. Buna oşun kısır bilmeliyken. Nagim. Rahmet. Yep-yeş deyip. Bir de özgürmegen. Buna otucu bulmagan kok. Tega hut qısta tutular mellahət tegen go. Remile payta turğayны tegen etib yaşlar teatrında işləyir. Yaşlar bilmədi. Bizim көңіл yaş, көңіл dərtli. Lasnapta buna biz yaşlar teatra bulğanğa mekan bizə yıl hayın yaşlar kelib turlar. Özlərinin ideyaları bilan, özlərinin xəyalları bilan, özlərinin oyları bilan. Mına şular belki şulay bolğanğa hem əlbəttə bizim spektakllarımızda köbürək yaşlar hem yaşlar üçün balalar üçün. Ballar için bütünde fikirlerge gerek, uyarga gerek, tegerlerge gerek, qolarga gerek, külürge gerek. Hem elbette yaş bolup qalarga gerek. Kartlarga vaqt yok. Yok, birinde de vaqt yok. Bana biz yaş vaqtda instituttu tamamlap qana teatrga kelgende, unda indi şunday tanılgan өлкән tip Eytirgele indi xəbərlənisik. Ülkənin indi aktörlər işləyini Əxtəm Ağayba Şahmanovlar, Səoya Pay Sirayeva, Roza Pay Karimova, Anfisa Pay Mulayanova, Alex Zakir Çıxanovlar. Нишләптер улар безгә инде шундай укытучыларыбыз һәм караһаларда уларның күңелләре яши шул вакытта. Улар безгә ничектер өлкән һәм тоелмай инделәр. Улар белән без шаярала торгайны, көлешеп, теләһән инде кызыклы вакыйгалар, хәлдәр һөйләшеп, менә шуга күрәдер инде без шуга өйрәнеп киттек шул вакыттан ук, театрга килгәндән ук. Шундай атмосферага инеп киттек һәм менә әлеге көнгә тиклем шулай дәвам итә Аллаһка. Безнең күңел яшь әлбина шулай. Күңелләре яшь. Без дә шуларга ярып, күңелебез яшь булырга өйрәндек. Маташабыз. Яшьгә, күңелегез дә үдегез яшьгә, машалла. Сәхнәлә үдеңде тоторга кирәк бит инде, йөгереп тә йөрергә кирәк. Бәергә кирәк. Ул сәхнә булмай бит инде. Zamanına туры килергә кирәк. Her halde 31 yıl vakit öttü. Her halde buna ak yigitті oynap bulmay. Birinci rolüm İduka Miran Muradımda yanbay rolü buldu. Xatirimdə. Alex Zakirich Xanovqa indim aytım, Alex Zakirich, men onday yanbay ko'k rolllarda o'ynaganım yo'q. Meni ak yigit. Tasmat ak yigitdan misik yöretitdiken biz aptırgan şunda. Şundan ho. Şunda naqlı ilsur bir zaman şunda Korkunuz yanbay. Alex Zakirich, hini hındarga kerek ilsur. Hini hındır han aktör bulağın. Hine 25, 35, 55, 65 bolur. Hin haman ak yigitті oynarga aytahın mı? Tebitinde hem Alex Zakirichқа men rahmetlimen. Ol bik dürüs aytkan bu 31 yıl içinde türlü roller Allah'a şükür oynarga tura keldi. Yaşında, oluğunda, kartında, ayaklığında, ayak kızında, Koyanında, türkününde, etinde, ayığında, tavuğunda biz. Ol bana 31 yıl kisegine koğune. Uluğayırga vakitimiz yok. Eş menen sababız da sababız. Şuğa göre yaşlar menen birge bulğaz biz. Her birge teş tügül mü? Yaşlar bulup. Fedan saati şerli qalsa, qartaya ho, kilmeyi berdi. Көңіл яш, her vakitte yaş.
यारो न जाने मुझे क्या हो गया यारो न जाने मुझे क्या हो गया लगे क्यों न अब मेरा जिया यारो न जाने मुझे क्या हो गया लगे क्यों न अब मेरा जिया Bana һеҙҙең ошо театрға булған тоғролоҡ һоҡландыра. Бына был миңә ҡала һеҙҙең рухи бәһлеүәнлек. Ни өсөн тап ошо театр? Нимә тота һеҙҙе, Нағим? Булдымы саҡырыуҙар, кемдер китте, кемдер кире ҡайтты, кемдер бөтөн театрдан китте, әммә һеҙ бына тоғро һалдаттар. Бына беҙ теге ваҡыт ҡына һөйләшеп ултырҙык. Беҙ йыш ҡына һөйләшеп алабыҙ. Ысынлап та беҙҙә театрда кемдәр генә эшләмәне, кемдәр генә китмәне. Кемдәрҙер өсөн беҙҙең театр трамплин урынына булды. Быны әйтәйек, кемдер өҫкәрәк, юғарыраҡ ырғына, алыҫыраҡ ырғағандар инде үҙенсән күрә. Әммә ләкин ысынлап та бына ошоларҙың беҙҙең ошо егеттәр, ошо ҡыҙҙарҙың бөтәһен дә күп театрға саҡырҙылар. Һәм беҙ ысын мәғәнәһендә тоғро булып ҡалдык та. Һәм Татарстанға саҡырҙылар, Нағим Мына Нурғәлиевна. мине Татарстанға саҡырҙылар заманда. Өҫтәл тамаҡта ла эшләп алдык бына. Беҙҙең Ғафур менән Сибайҙа ла эшләп алдык. Хатта Нур театрына ла тиклем саҡырҙылар. Ләкин ысынлап та беҙ ошо театрҙың тарихын яҙғанға күрә микән, беренсе битен беҙ яҙғанға күрә микән, беренсе көндә булғанға микән, мына ошонда бәлки тоғролоҡто һаҡлағанбыҙҙыр тип. Вождан тойғо, ялҡынлыҡ хисе. Ул тарихи мәл бит инде ул. Тарихҡа инеп ҡалдык. Минеңсә, бына беҙҙең уҡытыусылар, шул уҡ Фәртнә Ҡасымовна Ҡасымова, Ғабдулла Ғабдрахман улы Ғиләжев, улар дөрөҫ тәрбиә биргәндәр, дөрөҫ урлыҡ һала белгәндәр. Бер кемдә бына сит ҡайҙа китмәне. Бөтәһе лә Башҡортостанда театрҙалар. Тимәк, орлоҡ һалыр өсөн уңдырышлы тупраҡ булған бит инде. Һеҙ сифатлы тупраҡ шулай бит инде. Күптәр китте инде бит. Китте. Идристәр, Нур театрына күп киттеләр. Шулай, әйе, был театрды үҙебеҙ асҡанға күрә микән, беҙҙең художество етәксеһе Ғабдулла Абдрахманович булғанға микән. Мин әгәр ҙә китһәм, үҙемде ысынлап та һатҡан кеүек. Һатҡан кеүек, шуға күрә мин тоғро булып ҡаласаҡмын, ҡалам да, мин театрҙы яратам. Был театрҙан башҡа, мин башҡа театрҙы күҙ алдыма ла килтермәйем. Нисек мин башҡа театрҙа эшләүемде мин күҙ алдыма килтермәйем. Шуға күрә мин үҙемдең театрымды яратам һәм бер ваҡытта ла китмәйем тип уйлайым. Бына сәм тойғо юҡмы, башҡалар китте, ә мин тороп ҡалдым тигән. Барыбер кемдер ҡоторта, кемдер әйтә, Зифа, ғүмерең үтте бит ошо театрда тигән. Юҡмы шундай? Ысынлап та ҡотортоусылар күп булды. Бик күп булдылар. Йылдарҙа булды. Бик күп хаҡлы эш хаҡы түләйбеҙ, килегеҙ. Мин бер аҙна уйланым, ике аҙна уйланым да, Нағим һинең менән кәңәшләштек. Шунан һуң мин барыбер театрҙы һайлап, театрда тороп ҡалдым. Рәхмәт шуның өсөн беҙгә. Тоғролоҡ тип атала. Беҙҙең театрҙағы Намыҫ, саңлыҡ был. Шулай. Ябайлылыҡ атмосфераһы. Шунан һуң нисектер тағы нимә тип Mana her teatrdan yani bana edrekten odunda bile. Her teatrdan ol teatr nime? Her teatrdan odunun tradisiyaları var. Her teatr odunun tradisiyaları bilen bildeli. Bana aytayık başka akademiya drama teatrın özlerine göre has tradisiyalar. Bana bizden özümüzge göre has tradisiyalar. Aytayık Sibai'nin özlerine tradisiyaları. Bana şulay hatta şulay buluğu mümkün. Bana aytayık biz başka bir teatrga barıp үзебез сөйләшә башлаһак, әйтәйек, үзебез шаярта башлаһак, улар безне бөтенләй аңламаслар. Я булмаһа бына бит осрашабыз еш кына. Бер фильм төшкәндә, яңа ел программаларында кайдалар гел генә осрашып торабыз. Шул вакытта ысынлап та шул һиделә. Шул һиделә бына безнең һәр театрның үзенә хас булган ул юморы, үзенә хас булган шаяртулары, үзенә генә хас булган. Бына бит бер нәмә әйтәбез, үзебез эстивада катып, һәнәвә катып көләбез. Әтегеләр бит аптырап бер карап утырырга мөмкин безнең хакта. Булар нигә көләләр икән ул? Ә бунда бит аңламайҙар. Мына мин дә шуны әйтәм, безнең театрга барһаң, мына һеҙҙә рәхәт. Һеҙ аралашыуы рәхәт. Һөйләшеүе шул тиклем менә күңелгә йылылык бирә, дәрт өҫтәй һәм һеҙ шул тиклем яғымлы ихлас кешеләр. Менә һеҙ ҡыланмайһығыҙ, һеҙ уйнамайһығыҙ. Менә тормошта нисек?
Сәхнәле шулай. Бына Илсур әйтеп китмешләй, безгә ул мына беренче көндән бына безгә бит олы шундай әһелләр килделәр бит, сәнгать әһелләре килделәр, шәхестәр килделәр. Ул елдарда инде шәхестәр Рәхтәм агайлар, Али Закир, Танфис апайлар. Һәм улар әлбиттә театрда нисәмә ел эшләп килгән кешеләр, әлбиттә улар үзләренең традицияларыннан килделәр. Һәм безгә яшьтәргә бына шуны, без әлегә шул бына безнең йомшак бөтенемне һиңдергән генә вакытта бына шуны безгә һиңдерергә маташтылар. Һәм уларның бит килеп сыкты шул мәгълүм. Кешелеклелеге. Тәртип һәм тәрбия. Иң беренче тәртип һәм тәрбия. Мәгафур. Бик һағыш ултыра бүген. Мен тыңлап Ул отырам. 30 ел гомерен күтәлне үткәреп тора. Мына әле монда әйтеп биттеләр, монда һәрбер сынапта театрларның һәрбер үзенең йөзе бар. Безнең театрның да үзенең йөзе бар. Ул мына 31 ел сынап ниндәй генә буыннар килмәй, мына бер буын китте, икенче буын без хәзер мына икенче буын дип алайык, или урта буын дип алайык. Инде бездән һәм мына бер тагала буын килә, шуннан тагала мына сынап Мына шулар хакланһын, мин әле шанып битмәйм. Мына бездән һуңда нисегрәк булыр, ул теге буыннар Мына шуны инде уйландыра. Чөнки сынапта мына шулар әгәр дә булһа, безнең театрның йөзе дип әйтәм. Шул нисек кенә булды, менә әле әйтеп биттеләр. Беренчедән безнең театр асылгандан бирле бит инде өлкән буын нисектер алар җитәкләп, Әхтәм агайлар да әйттек, менә Ораз апайлар, Сәвия апайлар, Анфиса Муллаян, Али Закирич итәкчелегендә бит инде сынап театр, анан улардан бит тышы башка Шәүрә Дилмөхәммәтовлар, менә күпләр килделәр. Әхмәр, улар шуннан менә күптәр киттеләр. Барбер театр үзенең юлын аклап калды. Әллә менә шул дәвам итә дип уйлыйм, чөнки менә киләсәктә лә адак шулай дәвам итер дип ышанган. Өмет итәбез, әгәр без яшьтәрдә шулай итеп безне тәрбияләгән күк, тәрбияләйбез икән бына әлеге яшь актерлар, Алла бирһә, без хаклы ялга киткәндә лә шулай булып ябайлылык, инсафлылык, тугрылык каласак театрыбыз. Шат күренмәскә минем бит көдәшем килгән. Гомердә булмаган. Нигә шатай? Эстем. Бuna хәзер бездә уйлайым. Бунда бит мин югырып кына магазинга барып киләм. Нимәгә атайбыз бит шампанское алып килдек. Бuna бит хәзер шампанское сәбит. Шулай бит Мәрьям апай, хәзер шампанское яратмайм мин. Мин шампанскийдан буп итәм. Акса биреп торыгыз, Мәрьям ханым. Минем аксам юк. Мәрьям ханым, һез мине алып китергә дип килдегезме? Алып китергә дип инде. Һөйләшергә, кәңәшләшергә. Китәбез, Мәрьям ханым. Китәбез. Һезне тетрәндергән спектакль һәм һезне бына актер итеп сәхнәгә сыгарган нинди роль? Күп пьесалар укыным. Эзләнем дә ханымала тукталдым. Үзем тукталгам да башта курктым мин. Килеп сыгармы, юкмы икән дип. Әмма бана нисектер күңелмә ятты, авыр булманы эшләве, шуңа күрә әле дә ул спектакль бара. Мин шул тиклем яратам ул спектакльдә. Шул тиклем халык карай, яратып карай. Күбенсә рус халкы килә карарга. Ул дигәндә спектакль бит инде кино ала бара. Безгә рустар күп йөрер. Алар әйтә, безгә охшайды.
Тәптері ойнайды. Әйе. Рустар көбірек келе. Ханыманы қойғанда асылапта, ханымаға неткес, асылапта башта беді, менде кінәз бет енді онда. Ұрқу болды, сынапта ұрқу болды. Бекте ұрқу болды, ауырай бер, зорай бер, білделей бер. Оны кімдер кіне қойманы? Автор деймді әбет. Ол грузин әйбер. Грузин тарса, ондай темперамент, ондай деген еменен ойнар керек бет соң. Дәрт, күз, юмор. Вақытта адыны бітінде. Әбет барыбір грузинса ойнай алмай. Оның дәдір бір eski ironiya bulurga teyiş. Nedir bu? Eski bulurga teyiş. Ama tegini mi edirgere onu Rüstem Millet koydu. Rüstem Millet işte bir asılı var buna. İlaç baladı o. Koyu havaşlı hayverdi. Buna bayağı mağafa etmeye o adağın elige kurmuyor. Nisek barıp bitirin, nisek final bitirin. Kaybır rejisörden biz edir bular. Ama başlap gitti aşağıya sıdığına. Ama lakin onda buna intuitif deme var. Toyumluğa var mı iken? O Kayda okugan, Meskede okugan. Anis öpkülüp sağırala var. Omski Dolgachov. Uyde sığıp kite olsunda sahnaga. Uyde oynap kite, yaşatıp kurhetip. Onda toyumluğa gösteriyor. Toyumluğa. Spektaklde toyumluğa. Bik көп болды ондай спектакльдер әлбетте. Мына шулық баяғы айтып кеткен Идокайымнан Мұрады, мына Индай Мағафурдың Рус айтмышта шикарный роль бар. Көкініс ялма жоқ, телевиденияларына ялма ақылмаған. Жоқ шул, мына Қырғызстанға көрән. Шул текемші спектакльдерінде. Мына шунаны мына біздің уақытта билдәлі Дим Мәннәндәрді болған біздің Дала қиссаһы Фарид Бүләковтың. Нинде шәп. Әлі яңырақлап ялмаларды қарап отырам. Неде қарап отырам. Мына хәзіргі уақытта шуны сәхнәгә сығарып қой. Хәзіргі уақыт саян қарар инде ол. Мына актуальлыгы оның бір нисектей болмаған. Мына шул тиклем. Мына кайбер спектакльләрдә караң, уйлайһың. Бу заманына күрә шәп спектакль булган дип уйлайһың. Хәзер ул бармасын дип уйлайһың. Буны караным да мин мына шундай фикергә килдем. Әле лә ул бик матур яңгырар. Заманна туры килә. Бик күп булды бит. Ул бит һәр бер театрның мына безнең 31 ел бит инде әле өмренә. Ул һәр бер театрдан бер теге йөдек каршы диләр, бер әсәре булырга тиеш. Визитный карточка диләр. Менә ул менә сынапта бәлки яна шундай буындан буынга күсеп килә торган нидә. Менә әйтәйек, нидә Камал, Зәңгәршәл, аларның буындан буынга күсеп килгәндә, улар бер вакытта репертуарда асалары бар. Гилгелде. Нисәмә елдар буена. Шуңа ана шуңа әйбер сынап безнең менә бу ней Флорид Бүләков әйбере шулай булырга тиеш булгандыр инде бәлки сынапта. Анда бүтүн шәхестәр хәзер кеше бит бирай гына әйткәндә китап уку дигән бүтте. Бик әзгеше. Хәзер или телефондан укыйлар да шуның мәгълүматын нигә алалар. Кытка хикмәткә карап сагалар. Нимә тора? Менә монда бу әсәрдә бит инде менә кем ул Биш, Зайнәп Биш нигә? Кем ул ней Рудольф Нуриев. Бүтін шәхестер. Ана бітәрі, Біз сағыштырып өтірі. Шуңа, бұна бұл бик ней әйбір фәхімлі бұлар. Яңғыраны ла ол. Келесәктілі. Уйландырылық әйбір. Шул қалырға тейшін енді, білмеймін. Һәм әлбетте қойылышы шәбин. Хороға yoqda үйткілмәні. Бұна бар, бұна хәзді артистка нинде роль болды бары бар. Бірінсе бәлкі рольдер. Режиссер, хәзді хандырған. Һезгә ышаныс биргән, бәлки һез бөтенләй күрмәгән, бәлки 15 ел утырган һәр роль көтеп, эпизодтан өргәннәгәндер. Моны нисек? Әйдәге дөресен әйтәгез. Юк, бездә ондай хәр булманы ул. Булманы. Аллага шөкер. Безнең роль булды. Менә әле шөкер яшьтәргә шулай. Рольләр бик күп безнең. Элек бигрәк тә күбрәк уйнадык бит. Элек ул йөрөйлек бит инде шу. Бик күп йөрһәм. Спектакльдә сыграйды. Һәм ситтән режиссерлар сакрайны. Моны хәзер Бuna yeni horağında uylap eğer de cevap verem diyen uylar gerek. Aslında kay. Sanki 30 yıl içinde 100'e yakın spektakl oynadılar. Bir tapsır yetmeyim bunda. Oturacak bir ay boyu. Her birinin uylap her birinin analizi her birine aytıp saqqandalar. Ondan nesi gerek? Buna hemen indi edi kaldırdı şu spektakl. Yine kim itti şu spektakl degenden aslında elbette var. Bitti tabiğat. Şımıp kala. Kuşta artıma. Kiyikler mısa? Hatta bir tane bir yaprak hekimmek. Kuyaştın kuyaşı bit ana. Hara başlanır. Men mertebe işitken var hemen beruk haber. Bana henüz şey bulgat dine düşündürüp bir ele. Niyseme yıl artığından kalma yürüyüm.
İllemeler anlayalmayım. Nime evleyim yine? Nime evleyim? Keşe evleyim, itevel, keşe. Мен театрға келгесте Олег Закирович эш башлана бирде. Газим Шафиковтың Курбан келтирүү деген ошондой тетрендерге шундай ауыр шулай итеп уну ойнанык. Мен әле театрдан гына келген яшь кенә актриса буларак миңа роль бирде. Ол роль зур түгел, асрау кыз Мәрьям роле. Сара Буранбаева героиня Нәфисәне уйнай. И шунда инде теге нишләптер Куркытта Олег Закирович алдында уялдыра башта неге сыкканда. Хәзер мен әйтәм, нисек кенә әйтеп был әйберемде эшләп сыгарым икән инде мин. Ул бер нәмә нисек аның бит күз карашыннан кай вакытта. Ул бөтенләй икенче нәмә уйлап карай. Ул караган һәм асуланып миңа. И шул вакытта Мен башта белмәнем бит инде. Белмәнем Ул теге уйланып, нәмәләр уйлап, нәмәләр әйтергәме караган булган икән шулай итеп. Нимә эшләргә була? Бөтте, хәзер әрләнәм, туҡмалам. Үҙемсә инде. Шунан хәзер былай аңлатты инде, бик матур итеп педагог кымак инде бит инде ул шул ук вакытта матур итеп аңлатты, эшләп барам. Хәзер бер сәхнә бар. Мине Фирдәт отрицательный герой булып уйный бит инде анда. Шулай итеп хугырга тиеш миңа. Имин шуннан тәгәрәп йыгылып китәргә тиешмен. Шуны бит инде институтта күпме тапкыр эшләдек, күпме тапкыр үттек. Именно сәхнәгә сыгам, ошо сәхнәгә сыгам, шуны эшләй алмайм. Нисек кыларга? Эшләй алмайм, каушайм. Икенче төрле итеп бөтенләй Ходай кушмаган сай итеп тәгәрәп китәм. Олег Закирович әйтә, Алимбина, эшлә миңа, ошоны зинһар өчен эшлә. Хәзер эшләй алмайм. Куркам, беренче ролем, беренче профессионал театрда сәхнәгә сыкканнан бит инде. Шуннан хәзер бу Фирдәткә бер заман әйтеп калган инде. Фирдәт былай барыбер эш барып сыкмай сакмай верне. Һин быга асынлап хуктур кыннык хукма. Үзенә әйтмә алдан. Мин бит инде көтмәймен динәмәне. Хәзер бара репетициябыз бара, шул ергә әйттек тә хәзер мин бит инде көтеп торам. Хәзер нисек итеп кенә йыгылырмын икән инде хәзер шул вакыт. Ой, шул вакытта шулда килеп биткәс. Бер заман Фирдәт миңа килтереп торып хукты. Ул ныкта хукманы, ысын хугыды бит мин көтмәйм. Асынлап осып тәгәрәп киттем тегенегә кадәр, теге репетиция залының теге башына кадәр. Бына мин һиннән нәмә талап итәм. Всё хәзер шулай калдырак. И бина шуннан һуң шулай киттеләр барды сәхнә. Шулай итеп имитировать итә, мин йыгылып тәгәрәп китәм бит инде. Менә шул нык итеп истә калган. Шуннан Габдулла Габдрахманович куйды ак калфакты, шунда мин пиано уйнагайным. Беренче теге характерный ролем. Аның өчен мин за хороший дебют дигән приз алдым шул вакытта инде. Икәүләп мәж килә торган. Нәгъмәләр икәү уйный торган. Менә шулар истә калган. Шуннан инде Азат Ахмадуллович килгәс инде уның ниләре, уның куйган спектакльләрендән. Мөхәббәт турында Һин кызында Кәбирәне уйнагайным. Яратып уйнаган ролем. Шул тиклем яратып уйнаган. Хагындыра йөрәк ялма бар бездә. Хагындыра карайбыз без аны гел күрһәткән һайын эләккә карайбыз бит инде. Шуннан менә шулай булды инде. Һинд кызы менән Казанга бардык. Билеттер юк, хәтерләгән. Билеттер. 2 көн куйдык. Бак, уларның үзләрендә барган. Гафур Каюмовтан. Халыкка дөртен әйткәндә, халыкка барман, үтмәгән. Үтмәгән. Булар нисек куйдылар икән дип карарга килгәндер. Юклар ишеткәндәр. Килдек монда премьер булды. Килде. 2 спектакль көндез булды һәм кисен булды. Билеттер юк. Кискегә бөтенләй билеттер юк диде. Истәрәк иткәндәр. Артистлар инләрдә нисек куйдыгыз шул тиклем. Безнең бит инде шундай музыка, көлке, уен көлке. Бunda онда шаярулар күп инде. Юмор бик көчле булды бит. Нимәләр генә барды ул? Evet var. Kulak barda, şart barda. Var. Yarın. Kadir apay. Әллә миңа исем бармы? Hinne yüzümdü. Рәхмәт инде Мөхәммәд. Булай ма Kadir apay? Шундай. Минең сусканы әрәлиткән өчен. Мин сиңа камзак дип кушылмам инде. Нишлә мин каңгыз булай итәм? Канатып. Мин бит бер генә сусканлар әйткән. Kanhas tugul Kansas. Anlaşıldı mı? Var Kabire Kansas. Bitti mi? Минең режиссерым тигән, һеҙҙең һығымтағыҙ бөгөн әйтә алаһығыҙмы? Булдымы шундай? Бар, әлбиттә.
Исурды хындырған кем? Янбай хаған. Біріншісі хындырғыш. Албақ немелер болды. Рахметлі мен Олег Закович Хановқа. Шунан хоң Бағрастадыңыч Ибрагимовқа. Бөте анда хана отқан болған. Бір кімді өпкелеме. Әр бір режиссер өздерінсе қойып барыбір шолық қыз ұрлау менің икенсе түрлі сыға тұрғаны Дәулетбай. Шолық бұна Азат Ахмадулыч. Азат Ахмадулыч конкретно хинің иллешіңе қойғанда хині хындырды. Хындар алмайды, көмеклеп. Илсур салаватты ойнама деді ғой. Режиссердан алахың дей. Онда шылдай қарттылар. Бұна ошы театрды түзігенде әр бір режиссер, әр бір актер өзінің кирбістерін алды. Hem şunluktan bizden motor teatr biz kelip sıktı. Biz barbız hem bulasak biz Allah bir. Ana aytdı. Aytdı. Roller turunda baribir rejissyorlar turunda. Мына режиссер турында иң беренче инде шул Олег Закирович Ханов, әлбиттә ул педагог буларак сәхнәләрне ничек сыгып уйнарга өйрәтү менән ул миңа тик уның менән без бик аз эшләп калдык. Шуны менән кадерле, шуннан Байрас Ибрагимов. Ул без узак эшләнек уның менән ул тоже Азат Ахмадулла улы Надаргулов. Ул инде безнең инде бөтенебездә. Бөек Васильев мәктәбен тәмамлады. Васильев. Оның спектакльләрен эләгеп уйнау ул безгә зур бәхет. Менә мин оның спектакльдә бит нигә слуга дуга Господь Труфаль дигән ике байга бер шунбай. Моны сенән инде призлар да ул шедевр, Нагнурган шедевр. Уны бит Азат Ахмадуллович куйды инде. Шулык мөхәббәт турында йыр. Шулык Азатның Хинд кызы. Матур спектакль. Байрас надымыштың бедің, оны комедиялар шеп қоя тұрғай, не бит? Ауылға қыздар. Яртақыл жүрден, ауылға қыздар келді. Яртақыл жүрден де Бассарев, Гафор, Олардың нендей рөлдәріне. Қатынды ойнай тұрғайды. Мәрхум Ринат бітінде сәсі жоқ. Анда мен теге мыналай Балтарушка дейбіз, бутылка сыққайын. Соны теге декоратордар тышын... Аққа боянылар да? Тышына тоқ кейдіріп, тоқ теге бутылка егені көрінмейін. Мен бұл көсек кімақ енді. Теге зрителіге көріне. Соны әдір бір вақыт мен сол сәхіне бойынса, аның башына хуғам бетінді. Хуғам теге ойнап, недеп түше тұрғайды. Әші бутылканың теге түп яғы Аты. Ана кем ул нетенелер репетициялар бер төрле булды. Урта халага ине. Думына инде неге Ринатка мәрхүм теге шу төбүгүнө ул сынапта аның карашы булды. Шул деди мен не олай деп фуган дигәнен баг инде. Абында именно урта хамына түгел төзө. Сынапта төбүрөктөр коюп урай нетеп исин югалып кана баг деп аудыла койду. Тавышла икенсе булды. Тоқтып қалды. Шона әзір ондай ғана адақ мәрхум неткәс ол спектакль барды. Альберт Шайхуддинов ойнады. Альберттің кәуде аудын бетінде. Бой етмеймін. Шон қазір менің қатерде нық қалған бетінде. Бұл текнейден Альбертқа әйтті мен әгер де яңғыш әрәп қойға дейтіме деп. Мен әзір өзімдің шул текемтеге өсікме не деп қойма деп. Әдір өдем шол деклемтеге неге алғаным, шол момент келебет хә, енді ұрқам да, ұрта хамына ұлайға шаң кетіп қала ол, теге нейден. Ұрта хәте яңғырап кетейін. Яңғырап кетейін. Шолдай не болды? Төгетте хә тоқ кетіп қалам. Мен сәқін артынан күтіп тұра тұрғайын, қайырмен еп бәрекар болды. Тоқ кетіп қала әләкті баға деп. Үйінген байнisa. Атаға, хем барған қазан қалағынан Ақ бача өзінің халәр ефетімнен келгенімі. Бача бекенің киімдерін есек. Өтер шәктір енді. Нисік депті, әр халда хинен де матуррақ, хинен де сиберрек бісе ұсыраманы бәді. Еткенде атағы, ішкі бейелеуіне кеткен кішілер. Айттылар мына, нендей хабар бар? Нендейдер ол бермен қорашаттар қалқында салу-сар көп хабар ештікендер. Ені ерасылары, ғылми азат емейсімі? Ғылми азат? Әлі білемін. Көргенім yok, мәгер көп ешеттім.
Атай дауға бүрген яуға дегендей, өзінің қару ерларымен елегіне өткен ираусын алып келе екен еткебей. Әбит біліп тұра біте, Ақбатшаның бейлер еттінен мені башы деп қойғанды. Біргелеп халық тұпладық, біргелеп сәфәр сыптық, біргелеп ярлық алып байттық. Ярайын дөйгілен матағы, еділ кесмей, есек сесмей тұрайық. Артист, актер, әйтек балауыз, пластилин. Мына шуны бит балауыздан оны яғай білдірі керек. Өлерге керек. Мына қай бір әдір несек? Мына әдір актердар бар. Әйтек, мына Зифанысы қаршы рөлді... Мына амплуа әді келбеттіге. Амплуа. Несік амплуа бүгін пайдалана? Мына нетек? Хама нағын ұрған комик актер ма, ерсі актер ма, қорайсы ма, бейусі ма, ерсі ма, лирик баритон ма? Қоланды ма ұтмашы әреттер? Әдір материал. Сығардылар, бұл рөлді оқып сықты, бұл нағим, бұл илсұр, бұл зифа, бұл нағафур, бұл... Шулай. Ен сыға аңда сырттың да қойдың да қойдың. Әлік бітті, действительно, мына аздақмады, ол шішлегенде ол екен сірәк көрейін, артисті ғынырға мәжбүр етейін. Кейін бұны ойнанның нағын, кейін бұны 40 тапқыр ойынды ойнанның. Әйді екен сірәк ішлеп қарай, күтмеген рөл берейін. Рөл берейін, кенсе түрлірек ойнарға мәжбүр етейін. Қабатламаққа шылай бұққан. Ең мұхим, ең күркінсі жол бетінде. Ал бек ауыр, бек ауыр қабатланмауы. Тахир менен Зөһрә бүкіріні ойнайын бітпенде. Бүтінлей кері хінің образы. Екінсігі түрлі. Ой, несек қана ойнармынды мен... Близкада бек олар мен алыптады, яқында МКВДшникті. Кері рөлдерді көп... Бүтінлей, киноға бүтінлей асылды екен сияқта мұна. Сүмбір етін сейінде бүтін шындығын көп офицері. Нағим. Мен ол киноны қарағандан ол нағымды вообще. Көргім келмеген. Фанат бір Мәдәфар. Мен бұна Лек Валеевич біздің театрда бір спектакль қоймағала, мен анамына ішлеп алдым. Мен Сибайға институт бүткенден ебергендерім ішкен. Ескерткіз талантлы. Ленинград мектебін бүткен бет, Ленинград үстін бүткен бет. Мен нәмә айтерім, Лек Валеевичтің мұна көре білу, орысша айткенде, видение спектакльді. Ол оқып сыққан сығала, енді ол бүтін өмәні көре. Неге? Шаған орында жоқ бетінде, анда Сибай театрында сәхне деген бәлекеген, репетицияны бәлекеген, тәдір әтуіне олтырып алылайды. Нейді? Ембелесі оқып сығабыр. Сонда бәлекеген, осайғана бүлмелі репетициялар өте тұрғайды. Ол нәмә айтайын, мәна шының Лек Валеевичтің теге сәхне нейдер болмағас, зор сәхне. Тегінде репетициялар бар, манда бәлекейірді гәне олың көре біл неткәс, көргәс. Актерға ошай оқып сыққанда бірлі, мәна хин шулай, өдені тиіз гіне нетейді, сәхнені, құрайыны. Ол теге көрәті беру түгіл, әйтіп бері әйтәлі, хин ішлейін. Аңлата білі? Аңлата білі. Мәна аның шул беттім сондай дур масштаб нәй бірдер, башқұрт тойын қойдық бетінде сондай, башқұрт тойын Бұраңғыловтың. Ол теге массовый әйберлер бетінде. Сибай театрында Несі бек әйбәт сыққайды ол вақытта. Анан енді банда академия театрда, Афры театрда башлағайды. Сынып мәна сол Лек Валеевичтің сол көре білу деген. Әлі мен теге нейді бәйтмейім, режиссерлардың көп нейді бетінде Хәдір ұшайып оқып сыққандан берілі көру деген нәмә бик әз нейді. Олар теге выстраивайдылар ұшай еткенде, ұшайып қыла деймінен. Көре білу бик зор. Хәдір заманса, заман екен сірәк бет. Заман екен сірәк. Хәдір мен қарабына қайбір яшірісіздер. Хәдір бүтін интернет бар бетінде, хәдір бүтін мүмкіндіктер бар, сектор асылған. Әміна қарайын, бұдыбедің шыл башқұрт театрында мәселен. Онда ең көрәйін Шулық Литва режиссерінің бірі солын, Мәскәу режиссерінің тілі режиссердің бірі солын, оның бір көрінішін, әміна кепсіға бір коллаж, онда хореографиялар бар, онда бейбілі бар, онда сақ эротикалар бар, әм әлбет оның тамашасы бұны қара яңы болыш есі кетіп қалған болыла, әмі ол бір елдан yok қасығыра қоя. Қиметі декорациялар, әлбетті киімдер, әлбетті шындай матур тәндер, матур яшегеттер қыздар, әмі фәхім yok. Театр неме шығады? Театрда көңіл Geçirge teyiş, tadanırga teyiş mi kala bilmeyim. Bayırga teyiş. Ойландырырға теyiş. Бүгін шақ қатаризм шылдайым, мауғу,
Нидер бар битинде. Театрдан тамашасы ойланып сығырға тиеш. Әлбәттә. Илсур килешмәй шикелле. Яшьтәр ярата, яшьтәр дөрес дип әйтергә уйлый ахыры. Юк, килешәм, бuna нәгымның күзен дәвам итеп әйтәм килә. Кеше үзенә ғорау алып, уйланып сығырға тиеш театрдан. Бір килген қалмақ режиссері Борис Надымыч Маджиев қайыр оққан мұхаббәтті қойғайны. Шунан хоң Булат менән Розалия еш сақта була, балалары була. Шунан хоң ул бик қызық қына еттіріп бөтіріп қоя. Меңе туғандар, меңе гіне әйтәлі, бұна несік, хинің ұлың ма ол, кемдің ұлы болды, бәлкі ол хинің ұлың туғылдыр. Бұна ол белекей гіне Борис Андреевич, я пушу тараканчик деп әйте тұрғайны. Бұна шул кемдің балағы болды, шунан көпме бұна шул ғора бойынса шылтыраталар, шунан ярай әйтәйім. Ол ысынлап Булаттың ұлы деп әйте тұрғайным. Мен шунан хоң әйтемді, қайда ол 10 ел көрішмеген біз, Розалия өзігіне ешеген, өзігіне бәлкі менікілі түгілдір. Бұна шундай ойландыра тұрған режиссердар, ойландыра тұрған әсердер керек деп әйтем келейімді. Şunday vakitte Mikhail Kuyanov demeçler, oyatlı rəvişdə üfülə lampoçka vota. Bizim umışlıklarımızdan tünün yoklayanmağın çeşil bugün rəxətlenip yoklayasak, çünkü o bile onun ipteşi, yardımcısı, kuştanı, üfülə, üzünsüz sinif okusağı Misha Kuyanov var. Buna bu lampoçka, hinin namussuzluğunda, kurhede kuşunda elinip durgun. Kara kur! Yarısı, koraysı, beyvisi, garmunsu, albarusu, köpme talantar bir kişiyle, bir şahısta. Bana garmunsu, koraysı diye bir tane ettik. Sınıf, bana öyle ol boyunsa, bana tağla yıllar, 31 yıl sınıf. Elikki vaqtlarda bizga orada eserler tura gelmeyi. Şu sınıfta bana men Qorayda oynayayım deyip, mında bana garmonda oynagan neydi? Sınıfta halktın көңіліне өте тұрған neyler bit, instrumentlar. Elbette. Enisi yırlayma da kurda, surda. Abi bana şundayrak ederek elge vaqtda eserler yok. Bu sınıf kullanılma. Men bir tapqırda iste yok, isimde yok qana tugul. Bulğanı yok. Bir garmon menen bulğan birey rol oynagan. Indi. Bana şunday ol mingene tugul bile. Mında garmonda oynagan lider var. Surda oynayın. Şoğa Мен ошо тура келмен инде ул булмай. Шуңа бер әсәр дә шулай. Менә элекке вакыт әсәрләр бар бит ул. Мин хәтерләйм. Ниде? Сибай театрында гармон күтәреп йөрдем мин бер вакытта. Хәмит безнең театрның юнәлеше башка. Бит күбрәк яшь тамашачылар өчен эшләй. Яшьтәр, балалар, хәтта балалардан алып Okusu ballar, hem de yaşlar üstün işler. Көп пьесалар келтірелер, бұна біз гармон Qorай дегенде, біздің ол, бұна біздің театрдың юнелішіне бары бітмей, аты бітмей. Hem әлбетте келген әйбірді кері қайтарылар. Бұл біздің театр өсен ядылмаған. Біздің театрға бармай, ана бұл Сибай театрына, Башқұрт Дәулет Академия драма театрына ядылған. Бұнда қойындар. Дүрісілер шулай бетінде бұна. Шулай. Заман башқа, заң башқа дегенде бетінде балаларға бетінде әдір ысынапта, олар ойланырлық, олар қарарлық. Ular bilen kadar yaşıyor. Şunu onlara gerek bit kadar. Habit onları da tavu. Elbette onlara yararlı. Ballar üstün oynuyor bütün neyken. İsketmez katmarlı. Bik ağır. Ballarga aldaşıp olmay. Onlar uteran göre. Sakın yanlış buna falş debedinde oldu mu?
Олар саққына шалбарша башлайдар. Олар қарамайдар. Олар хидігендер үткіре башлайдар. Хатты Милештер театрына айрым ай хайын бір премия бере керек. Бұна ұшы ешті атқарған өсін, сынапты, дөріслік өсін, қақлық өсін, алдашмаған өсін. Шылай бетінде? Бұна бет еш тамашылар театрында ондай премиялар бұл атырғайын. Онда біздің әш қақылы екінсірәгені, башқа льготаларда екінсірәгені. Бұна бет. Қадір Милли Яштар театрына айлангаз, икінсі бет. Біз қадір теге түркімге ләйінмей, драма театрдары түркіміне ләйінмей. Еш тамашылар театры түркімдеріне ләйін. Біз ұрта. Милли Яштар театры. Бұл ысынапта мұна шуға көре біздің көп документтар біздің қықтай адылмаған. Көп қанундар біздің қақтай адылмаған біздің театр өсін түгіл мұна. Шуға көре бұл әлі бик тұр ғыра болып тұр. Пьесалар табу қиын әйі. Репертуар хайлау ауыр болып тұра. Çünkü piyasa okuyup bizge tura kelmey, tap kelmey. Şunu kuyurgalar belki tipte hüleşkende hez nişlep üstten eyteler bitinde kay vakit hez nişlep akademi tiyatrlar repertuarın артынан барахагыз. Өзегиздин repertuarыгызды хайлагыз. Бул биздин театрдын материалган. Ярышып язгандар бит. Хәзер ул заманга көк Әминә Кашфинарбаева көк шундый тәнкыйтьсе белгесе юк. Шулай бит менә ул бит үстергән драматурглар да шул Таштановтың булган эргәһендә Дина Моррисон Шварц Володин Вампиловтарды үстергән бит инде. Шуннан осрашып, кәңәш биреп, пьесларын кирнәш кертеп, бездә менә үкенечкә каршы бул юк. Şunun burada helde kuru bakatına eriştim. 12 hep kuşka gitti. Lakin bu vakit biliyorsun kızganız bu hala. Ben ona kızganmayım. Çünkü mine helde bir büyük meselenin halikine kerek. Ağır meselenin halime bay. Yengel bugün şu. İstila Furs Hafiz'den. Hay. Mine o'zingizga teng deb xonayhig'izmi? Тура айтылған хұрауға тура жауап, Дилафрус Хафизовна. Хелді бит менің көк ситтен тұрып, бәлемеге көтер ағыз. Шунан? Біз үлгілі ғайла құрыға біздің хақыбыз бар. Үлгі бұл алмабыз шу Ғалим ағай. Біріншісінен, хіз менен 25 яшқа үлкенірі. Абырың мұхабетке қатынашлығы жоқ. Икенсінен, хіз колхозда эшләргә. Һәдән актерлар шул тиклем баднатһыз, оялсыз, мен әйтим бит инде, тогры кешеләр, эшкә киләләр, иҗат итәләр һәм бер арасында әрәтләшеп йөрмәйләр. Менә минем тыңлап мәкаләдәгез, очерк, тапшыру кирәк. Әдәплек. Әлбәттә бар, һәр театрдан бер 5-6 кеше 5 ел һәйен кирәк буларга тапшыру, бер үк хәбәр, бер үк спектакльләр. Бездә барлар. Барлар әлбәттә. Менә һәм Зифа турында, менә Исур турында, Альбан турында карайм, фондта bütünle yok tигерлек шундай тапшырулар эшләй бит инде. Үкенә самра мин кызыгысын кайнама әйтәм инде, кайнама табып кой. Мин зушный папкам бар инде. Ята тиге иске бер балконда инде. Тапшырган кайнама әйтәм, сыгар бирәле миңа шундай. Юк микән бер Милештер театры турында мәкаләләр. Карай, шанта хавалга менә Нагим Нургалин турында. Нинди сыккан бит материаллар ул заманында, менә уйлап карагыз. Шул тиклем юмор менә хугарылган интервью, менә Нагимның асыл бында. Комик Нагим, трагик Нагим бөтәһе бар бында. Менә истәлеккә бәлки бардыр, алып дигән. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Әлбәттә бу миндә юк әйткәндә. Һәм әлбәттә кино сәнгате бар һезгә илтифат күрәтә, һезне ярата. Шулай бит, булды бит кино рольләр. Күп булды. Идәр шул турыла. Нәнисе кино уйнау бар. Әлбәттә икенче жанр, бу турыла күп өйләрендә. Онда шул нәйтә филәдән бөтәләр әйләр шул. Кино инде ул. Ике труппа эшләп бит, рус труппа, башкорт труппа. Бына был һезгә нимә бирә? Камасаламаймы? Әллә байтам һәдә? Катнашкан бармы, юкмы шул? Байыта тип егеттер бит, күпләре хәзер бит ярды труппа дип әйтергә була. Улар бездә эшләй бит, улар да эшләй. Урыс труппаһы башкорт труппаһында эшләй, башкорт труппаһы урыс труппаһында,
Безнең бергә куелган спектакльләребез бар. Хатта башкорт туенда уйнап йөриләр Безнең башкорт туенда урыс труппасыннан егетләр, кызлар бейеп йөриләр. Без яшәйбез, улайтып, бер-беребезгә камаса уламайбыз. Бергә кушылып. Рус спектакльләрендә безнең егетләр, кызлар бик күп уйныйлар. Менә кәмһетелгәннәрдә куйдык бит инде Мусалим Георгиевич Куйбаев. Менә унда ике труппа половину на половину тигән һымак. Шуннан Озын баласак. Озак баласак. Улдар русса бара, русса куйды. Безнең өйдең ямендә Беренче кушылып уйнау Салаваттан кетти. Азат Ахмадулович вакытында. Шунда не булды? Ул әйтте бит. Екатерина уйнарга тиеш рус актрисаға дип. Уйнарга Пугачев уйнарга тиеш рус актеры дип. Һәм шунда ул эксперименттар ушында алгайны, нисектер. Һәм ул бик килеште мине шулай киттеләр. Һәм шулай булырга тиеш тормышта әйтте. Урыстан рус сөйләшә, башкадан башка сөйләшә бит. Орфей Евредика. Иң беренче безнең замарашкалар без уйный башлаган. Урыс труппаһында. Ул киресенчә берләштерә менә безнең ике төркемдә. Ысын элек теге бик ул тиклемек барыбер аралаша инде инде, но аралашу ул тиклемек булмагандыр. Хәзер ныграк итеп тугандар, бер гаилә һәммәгәрәк итеп аралаша башланык бына хәзер. Алик Закиров бик тырышты ул. Ике труппа, ике төркем түгел, бер төркем, бер театр. Шулай итеп нык тырышты һәм әлбәттә уның килеп сыкты шул. Безнең тамашачыларыбыз әйтәләр инде сорашканда теге туктатып, я юлда танып шулай туктатып һөйләшеп торгандары да бар. Менә һезнең театрга барһаң шул тиклем рәхәт, һездә пафос юк. Пафос нык. Улайһа бараһың театрга, былай да пафослы язылган сәхнә. Шул тиклем арттырып ебәреп кайвакыт уйнап бәрәләр. Бөтенләй карау кыен карап булмай. Һезнең хатта пафос булган җирләрдә лә һез нисектер үзегезсә матур итеп, үзегезсә итеп уйнай беләһегез. Ул безнең гаилә, ул безнең яшәешебез, ул безнең хулышыбыз, ул безнең мөхәббәтебез. Театр ул минең өчен бөтә нимәле, ул минең хулар һавам. Ул минең икенче гаиләм. Ул минең булмышым, ул минең тормышым. Без һезне көтәбез, безнең яраткан хөрмәтле тамашачыларыбыз. Театр минең өчен икенче йорт инде. Мин буш вакытта килеп китәм, төндәрендә килеп китәм. Яш булып калырга тырышырбыз. Яш дип Рустам Гызатуллин. Мына мен элек уйлай торгайным. Мына телевизордан караганда һөйләйдер бит инде. Ултарлар безнең шәхестәр, олы артистлар, халык артистлары. Мына театр һинең өчен менә һинең һорауга әйләнеп кире кайтып шуны әйткәндә театр һинең өчен нимә тигән һорауга. Алар әйтәләр, театр бу минең өчен всё. Ул минең гаиләм, ул минең тормышым, ул минең туйындырусым, бер тәһәләтидер. Мин уны нисектер югары һүзләрдә кабул итә торгайным. Ысыны мәгънәһендә бит. Мына уйлап караң, минең ярты гомеремдән күбе шунда эштә үтә. Мына ошо минең коллегаларым, ошо достарым минең бергә, шулар белән бергә үтә. Без өйгә йокларга кайтабыз. Хәтта без гаиләне күп вакыт гаиләне онытабыз. Эш дип онытабыз. Эш дип. Мына шуга аснап та, мына бер тиндә дә югары, бердә дә пафос һүзләр түгелләр. Театр аснап та безнең ул безнең икенче өйебез, хәтта бәлки беренче өйебездер дә. Һәм ул безнең тормышыбыз. Тормыш ул театр ул без. Шуга күрә мына
неме еткенге біздің театр ол Үфі қаланың ең моторында, ұртағында ұлтыра. Келгендер, қарағандар, біздің спектакльдер біз ит кеткес мотор. Көрәгіт енді артистар, оларақ бұғаларды әлі күддер ұсқындар сәстіретті бұлтырған бұна біздің артистар. Мұна қазіргі уақытта, бігіректі ауыр уақытта, қазір тәндердігіне түгіл, ендері бізділі. Бізге иммунитет неме? Иммунитет ол яннықлығы. Театр ол енді тәрбиелей, енді дауалай. Шуға көрә, театрды яратығыз, театрға келген. Біз әр уақыт театр көтіп қала бәсім яратамыз. Зор рахмәтлік алқыштар бізді. Тағыла бек ұзақтылдар ұстығы ижатта театрда. Рахмет, Янис. Рахмет. मुझे क्या हो गया